Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, nakatamo pong Kasuelo, keti kem Pampanga, maya pa ugto kabalen, may ugto na kayo po o kasalongsungan nyo pa mong mamangan. Ikami po, o inine, nanu pa ta, makipagkwentuhan kami paampo kabang maugto kayo, o magpainawa kabang malbe kayo po kaya kami. Live na live tamo po king CLTV 36. Siyempre, ang po pong kakatamong CLTV 36 Facebook page. Ang po king CLTV 36 YouTube account. Nano pa ta, ibigay po kaya kayo ining balitang mga palyari. Kaya king Labod, Kapampangan. Nano pa ta, Jody, ingamanong siswan ang po'ng kulturang Kapampangan, ning kaya katamo pong gambulan ang pong pagmasabalan ngening Lunes, 18 na po ning Setyembre. And makiabi kayo po king kwentuhan, magpa-shoutout kayo po. Mag-comment niya po, Eko po Marine. O, Jenna, umpisan mo na natin tamo bang ni-greet. Happy birthday nga ning adong ay te. Awa ka rin nga, sega na gana po nga, mag-birthday po ne, ngening Aldo, ka rin kaya katampong talapan albe, nung ating kayo pong kakaluguran keng biye ka pamilya, mag-birthday po, o na anong mga okasyon king karelang biye, i-comment niya po ne, lalawan niya po yung kaya kaming live, bakanta po pag-agrit nila para kaya kayo antimurin bang baluda, na atso kayo po ken, agaga na kayo laking karelang maulagang petsa na po ning karelang biye. And atin tamo mga announcement, Jenna. Sige, itaglos mo na yan ka rin. Wajam in Worship po, September 19. Bukas na po yan, alas 2 na po ning gatpanapon kayong Activity Center, Metropol, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, makiabe kayo po kanu, kening karelang Jam in Worship. Ako naman, buriking pasalamatan ni Miss Ana Diala Masillones na ning Mi Vida Flor, may muklat la pong butik. Ketang lampas na po ng De La Paz Norte, itang Arco Dusog kayong bagya. Akat yun po itang shop da ka rin, magtindala pong dried flower arrangements, jewelry, ang po pang miyayari wa pang makaparikil king fashion and the arts. Baloy po, lewain niya po yung sample daw, kasanting na pong kasanting. Nung bisa ko po ka rin flower arrangements makanyan, at sula po rin king Mi With The Floor, puntalan nyo la po, bisitahan nyo la po. Supportan tala po rin kaya katamong local businesses. Mi With The Floor, masanting la po rin karelang produkto ka rin. Ayan po dakala. Salamat po kaya kayo. Lakwa siya pong mesan tingin kaya katamong set. One naman. Nanu pata. Jody Bar, hanggang nakatamo rin nga kasaya, uli nga pamuklat na ning Domingo, ning kaya katampa Domingo ngayong Lunes. Buritaan pa ang payabot kareng pamilya na ning kaya katamo kayabe keng industriya, DJ Rad, oy Ray Alvin, Dasal, mayango na biewa. Kasi Jody po, tang lalabas ko lulubo keng CLTV laganas kero kung akakit ketang labi tamo. Bayo ya Amerikeng RW 95.1. Makirami kaya po, karempong likwana pong pamilyang kong Ray Alvin Dasal. Yan po, balik tayo king kaya katamong masayang pamitalamitam, pota po atin kayo pong share tungkol kaya katamong question of the week. Ayan, basan mo Jody Bar. Baka na ano mong sabing tunay kang Kapampangan, oy Nina. Yan, ika mo Jody Bar. Ay, dyan na kang basic, syempre. Siyempre, sabi mong tunay kang Kapampangan by blood. Siyempre, nung imamo, Kapampangan niya, indumo, Kapampangan niya naman, siyempre, Kapampangan ko. Yako yung tatang ko, Kapampangan niya, pero yung mga ko tiga Bulacan niya, makanyan man, Kapampangan kaming lilitik.
King Balen. Nanuya ka po kaya buri sabihan ng lilitik, inikibadi of the... Ali, pota. Ne, pakibaluan ta mo na ano yung buri sabihan ng lilitik. Anong bisa kayo, tingka yung dictionary kiyan, pakibaluan nyo yan, nano yung lilitik, o nung buri nga i-comment. Nanuya pong buri sabihan ng lilitik, i-comment siya po kay katamong Facebook Live. Kami kasi kay nga Arayat, Jody, makanta kami, kapampangan kang lilitik, mestra kang lilitik, ngara po rin. Yung balo kasi, lilitik, lilintik, magkanta na rin si Kara Kano, atin palang lilitik. Pakibaluan tayo po, mag-comment kayo ng baluya po yung burin sabihan ng lilitik. Pero po i-share me kaya kami yan, kaya Benjen. Bayo me, Ben, kaya katamo, orang kaya katamong balita, Jody Barnera, ini kaya katamong talapan albe, Yadeline Gray Simbulan Nemi. Kilala me siguro Nino kaya yan? Hello po, Sir Jody, ang poyaching Malago, Jenna, mga antana pong paugtuan. Salamat po kaya kayong panagkat at pamanalbe at ching Edeline. Ampoy Aljon Ramos, pa-shoutout naman, Gulod Boys ng Labne, San Miguel, Bulacan. Matintam talapan albe. Sagling ko tang hugetang papa-shoutout. Nano, inke kayong asan? Nano yung asan nyo, pwede yung kayang i-comment mo naman. Basan tala po rin, manyamang kaya yung asan tamong yaning pagkutuan. Nano kaya? Dumano pa tang lakwas. O sige na, magkain na ka, Jody. Ini na po rin kaya katamong balita ke Tilabuad, Kapampangan. Binisita ya po Senator Amy Marcos, kareng miyaliwa pong balen keti Kapampangan, bang panimunan niya yung pamamaya financial assistance inyang milabas po nga doon ng Biyernes, September 15. Kapamilitan niya ining assistance to individuals in crisis situations, so AICS, a programa na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Prioridad ang medida na ayuda king programa ng college students sa pangmiyaliwang sektor, antimoring solo parents, seniors, ang pong persons with disabilities o PWDs. Kaya kareng pintalanda ing balan na po ng Candaba, king Paralaya Basketball Court, nung ka rin tinanggap na pong sa 5,000 pesos ring 6 aralang estudyante. Wow! 600 students, 5,000, ka rin ka pa. Makanyan mo rin king Balen San Luis, tinaglo sa dediking Don Emigdio Bondo Convention Center, nung ka rin 600 students mo naman ing tinanggap siya, 5,000 pesos. Kaya mo naman kareng balen na median financial assistance ing Bacolor, amidahon king multipurpose building kaya Mayor di Mandato ang po'y Congresswoman Ana York Bondok. Tinanggap lang siya 3,000 pesos deng libong benepisyaryo king Bacolod. Kaibat na po nita tinaglo sa San Basilio People's Gym king Balen Santa Rita at may mo naman siya 3,000 pesos kareng 1,000 beneficiaries. King kabuan, minabot na pong 3,200 din estudyante midinan ayuda. Kapamilatan na po ning AICS. Bukod king financial assistance, may mo naman kayalungan ang pong Nutriban. Kapamilatan na ning Nutri-Bus Project ng Senator Marcos, bang midinan lang sapat ang nutrisyon ang pong sustansya, katawan, ding kayanakan. Samantala, bisa man kano medley, pamang bisita ng Senator Marcos kay Pampanga, pauli da rin milabas sa Bagyo, masaya naman kano iti uling, may katagon niyang yaning anyang milabas po Biyernes, para personal lang adwang ing saup, kailangan da po ring memalen. Makatulong sa ating mga estudyante, yun ang inuna natin dahil back to school tayo ngayon kasama ni Congresswoman Ann York Bondok. At sana kahit papano maibsan ang taas ng presyo at hirap ng buhay para sa ating solo parents, seniors, PWD at tulong-tulong po tayo. Noong nakaraan, ang binigyan namin ni Congresswoman York yung mga TODA. Pero ngayon naman, ibang sektor para at least kahit papano nasi-share. Makatulong sa ating mga estudyante, yun ang inuna natin dahil back to school tayo ngayon kasama ni Congresswoman Ann York Bondok. At sana kahit papano maibsan ang taas ng presyo at hirap ng buhay para sa ating solo.
O yan, Jody, niya pala maligagala rin nga mapila na balen anya milabas sa biyernes uling at ina namang ayudang dinatang para karang kakatamo. Maragula bagay ni Jenna, uling kareng may nga labasan na bagyo, talagang kareng may nga turan na komunidad keting kakatamong probinsya, maragula asaw ing idinake ng ayudang Senator Amy Marcos. Ayan, dakal pong salamat. Bayo tamo po, munta kay kakatamo kaduang balita. Hello, mari kong malagoa na pong Feli Lianyo na malbe. O ini meki ba't nitang kitnan mo? Nanong ulam na hangin, nanong asanda ne? Nanong asanda? Nakanong Adeline, tinolang manok, til-til meking patis, mikalara, abe, na kanya mana, tsaka kami numarim ng soft drinks. Talagang mamarandam la rin. para nung banda katawag mo, rin kaya katawag talaga. Lunes sa lunes, rugo, at makayan larta. Talagang para nupan nyo kami. O, Jenna, nanin tutugita ang balita? O, ini po, aduang dinala na banwa. Aduang 100 years old ang ilenyos. Nereng, may katanggap pong 100,000 pesos sa certificate of recognition. Iba't king Department of Social Welfare and Development o DSWD. May dinala pong cash benefit di Rosalina Rivera ning Barangay Salapungan Ampoi Hermihilda de la Cruz ning Barangay Anunas. Pauli na ning Republic Act 10868 o Centenarians Act of 2016. Kaya bereng personnel ng DSWD at ng City Social Welfare and Development Office, personal nung Dinwang Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., deng centenarian gift, dareng beneficiaries at letter of felicitation iba't kang President Ferdinand Marcos Jr. Agpangking DSWD Memorandum Circular Number 4 Series of 2017 kikilalanan lareng 100-year-old senior citizen base kareng dati ng database. Dapat lang mag-submit primary documents deng kamag-anak dareng centenarian kalupaning birth certificate ay pakit mismo ning beneficiary keng validation process. 100 years old, no ko nung 2023 1923 la mi bayit ninong presidente ng Pilipinas sa niyang 1923 para palagay ko yung bisita tama po tako ng taya po tabalo na kasi yung bisita po ay nuko apining biyase ang dili ning kapanahunan mikot ng taya po pota pero panahon ng mga Amerikano kanya geng social studies pero balo mo inki katamong resident historian kay ni Ray Bravo Jr. 51 alili 59 minus 100 41 years na mo ing tatagalana manikwani ikitang centenarian ayuda i Reynaldo Bravo Jr. Ditak na mong panahon lo akwa mo na itang ayuda ngayon. Inya magpakatibe kapami kakataw. Okay, tutuki. Atin na pong adwang pulot limang rice retailers king probinsya tamo ing tinanggap pa 15,000 financial assistance sa iba't po king gobyerno. Apin po ring manwandang melugining price ceiling ay inutos ng Malacanang bangkanitang makontrol po yung mitatas presyo na ning abyas o ini po yung balita ng kakatamong kayabe ay Jennifer Salenga. Inumpisa na nining gobyerno yung pamamiyang cash assistance karing miturang rice retailers, paulining price ceiling king particular brand ning regular at well-milled rice. Mera pating payout king opisina ning Department of Trade and Industry o DTI Central Luzon anyang Webis September 14. King Pampanga at sukano king 25 beneficiaries ing tinanggap siya 15,000 pesos. Ding Medina, napindingan suking listahan ng DTI, a resulta ng profiling agewara kareng milabasa na yaldo. Agpangkang Patrick Mendoza, Senior Trade and Industry Specialist ng DTI Pampanga. King San Fernando at Mabalakad Lakanomig Profiling, base namo rin king direktiba ng DTI Head Office. So far po ma'am, datang Medina tamo napon, there was a total of 25 beneficiaries. So each beneficiaries received 15,000 from DSWD. Data pong 25 na mitinan, 15,000, they were monitored actual. Meaning we went to their stalls, to their stores, to verify if indeed atin lang well-milled ang pong regular milled rice.
At sukan king 33 ding identified beneficiaries. Pero ela pa menik waring aliwa, paulining problema ka rin karelang dokumento. Pero may ka-second payout pa kano para kareng epamenik wang ayuda. Okay. Per evaluation na po, ma'am, yung milyari is ating documents na magtali. Halimbawa, itang name, itang ID na versus kitang record submitted. So, then aliwa, ma'am, demo, atin lang, ing business permit is makalagyo yung anak, pero yung anak pala is atyo abroad. So, these cases, per advice ng DSWD, would be requiring additional documents such as yung parang authorization, which is kailangan notaryado and signed also. Maragol na ako pasalamat ding magtindang abya sa kasabi tamo kening City of San Fernando Public Market uling ketang 15,000 pesos sa ayudang karelang tinggap mupin kano sapat iti bang kanita abawi itang melugida manibati niyang patupad ing price ceiling king regular at well-milled abyas. Makanyan man ayos mo kano uling king kasalunsungan at ino kanong ako kuwa nga mas mababang presyo king abyas. Metong yay Giselle Ramos kareng tinanggap ng financial assistance, pero diretsahan ang sinabi na aliya sapat ng alagang binyan ng gobyerno king pangalugi ro. Yung puhunan na 48, tapos itagming 45. Diba? Maragula pangalugi kaya kaming retailers ita. Makasahop niya rin, makasahop niya rin kesa kitang ala kaming ang makanano mo, alayang binyekya kami yung DSWD. Okay nga rin. Pwede ne. Pero makanyan man, sapat. King computation pangaras king losses king parumingkong price ceiling. May kit 19,000 kanoing mewala kang Romel Policarpio. Nung lalawen, lugiya pamuring at suking 4,000. Makanyan man, saab na nalakan oreta kareng kabalen mamagkasakit king bie. Gangin ditak na mo po yung malulugi me. At yun na kami nga kakuha kasing 1,144 per kilo. So, magano na mo? Ating kapantubong pesos para plastic. Pero kitang 41, malulugi kami pa rin pong almost 3 pesos per kilo. Pero, okay mo po kasi pupulan na siguro within this week, ating mas mababang abyas, abentami yung 41 talaga. Bukod king Pampanga, mig payout na mo naman karing miyalo ang probinsya king Central Luzon, king Aurora at sula king 44 ding beneficiaries. 38 king Bataan, king Bulacan at sula king 29 ding tinanggap ayuda. Nueva Ecija naman 107 na ring identified beneficiaries. King Tarlac, labilang 5 ring beneficiaries, kabang 78 king Zambales. King Kabuuan, minabot king maigit 5 million pesos, ing mi pamiyang ayuda. Samantala, ala pa kanong schedule nung kapilan pamarapat ing kadwang payout. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga at ing Puso Makabalen. At least naman, Jody, atin ng development kay nga amanwandang subsidy or financial assistance kareta gumalulugi tamong rice retailers. And balo ko may menong pasyag deng grupong sinag. Expected the coming days, kaya pong daratang aldo, pong paruminggo siguro, may baba na kanong pasibayo. Wow. Impresyuhan na po ni nga bes, uling lungob na po itang pupul. Daring kaya katamong lokal hortelano, ketikeng Pilipinas. Banggit may yan, baka kasabihan na nitang pamamupul kasi mag-start at the end, last week of September, malift niya mo naman itang price ceiling. Po. Masanting balita po ita para kaya katamungan. Bayo tamo mag-commercial break, Jody. At intana naman po comment Kenny, kang Jaja Galang, hi at Chico at Koya, nga naning kaya katamong kakaluguran na Jaja. Salamat kayong pamanal. Ay, balo mo, Jaja Galang ngayon, mahilig yung maglibring mami yan. Panayan kaya pa itang libre ng mami ka na ako, pero niyang nga pedala na. Wendy siya tayo, Burger King. Jaja, ikaw na, ika na. Ay na, maalbeya mo naman ikong Albert Francisco. Hi, Suki, Ate Josa. Siguro itang ayal ben ng balita. Suki, siguro. Potayal ben nandi. Olem mo na, pati rin manalbeta mong news. Papanalbenda ka tamang Ako kawarasan connect tala, kaya katamong mo na, Oren po ka balen, ding mapila na balita king kaya katamo kaluguran balena po. Eko pumama ko king pamanalbe uling king kaya katamong pa magbalik itang amanwa ng Jody.
malagu at biyasa ng akaklase or akaklase me. Kaluguran yung lilitik kalo ko. Yan po nga kaya beta mungkin kaya katamong programa bang bisap-pisab yan ing Tourism Week kaya po kayong syudad San Fernando. Magbalik kami po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Nano pata kabalen, malbi kayo pa mo rin po katamong kwentuang Kapampangan. Oy, Jody Bar, ati magpa-shoutout kaya kami kakalingwan. Opo, takalingwan kay
Burike pong i-shout out ti Miss Joyce Jongson Alfonso Chipukeng London Onda. Thank you for watching mates on our program here in the Philippines. Thank you, Joyce. Hope you enjoying. Mapanalbiyak ang Peppa Pig. Of course. Siguro makanyanin pa Albe mukhang Harper. Kasi wala akong dimdam kay Of course, Peppa. O sige, Jody Burr. Pag masusan tayo po, Kete Ciudad San Fernando in Tourism Week. Ngayon pong banwang iti, niya po miyaliwang aktibidad po yung marapat. Bangkanitang apasik na nga niya pa ing turismo, Kete po keng kakatamong pakamara na syudad. Metong pinkareti, Jody, ing Tourism Star Awards and Stakeholders Day. Nung ka rin, metong karang midinan palang galaling kaya katamong kaluguran na istasyong CLTV 36. Makanyan man, bahay tayo pisabihin yan, pakilala mo na pa, kaya katamong bisita ngayon Aldo. Kaya katamong pong bisita ngayon Aldo, ya po yung pong amonan ko nandin nalilitik kong kaluguran, ya pong kapanahonan ng mga garal kami. Ay, no comment nga po karang piyakabiyasa ini. Padala di po aliwang bansa. Baka tangi palto na po ing gelingan, naning Kapampangan. Alawa pong dili, ing City Tourism and Investment. Lenya makinvest sa pa hanggang yan. Promotions Officer na po ni City of San Fernando, Pampangan. Miss Maria Carmela Jade. Kulang yata. O, Ching, panginan na mo po, pata ka muna na. Maliya ba nga pakilala na ka na ako. Hi, Ching! Hi, Ching! Good morning, Jody and Jenna. Maya, pa-oras po karang aganagan ng Manalbekeng CLTV 36, lalo na kay Nano Pata. Jody, nung lilitik na kang kaluguran, kalingon yung lagyo ko na. Maria Lourdes Carmela Jade. O, itas, tuya ita. Maria Lourdes Carmela Jade, dapo itang Carmela na double L. Yes, very good. Pota po, makamuan lang ko ang tita sa ilang po kang bapang airing. At saka pag maragulme talaga, putakay. Ay mo naman. Ay ni Joyce may comment ya, correct, metong kareng peka biyasa kay batch tamo. O sige, subukan tayo. Nandin po bayo tamo mikawakawani. Baka balo niya po yung presidente niyang 1923. O sing nito yung presidente ng Pilipinas niyang 1923. Alam naman, President, kanta kasi American colonial period pa. So, probably one of the Governor Generals. O, Governor General sa Pore. Nung atandaan niyo po William H. Taft, William Howard Taft, McKinley. O Diyos ko, pareho kayo yata ang biyasang ati Chingak. Paano pa yan? Ay, kasi po detaragong mestrumi, pong mestrami kanta po, tarago makamuha na kay Ma'am Reyes, Iser Reyes, Ma'am Luciano po, Ma'am Basilio. Yes. So, po tarago ne, ay, ko, kalwat na kong tiro. And, pisabantani ing tourism. Sagli mo. Ito po kami ka mong katakang mother, kang tita Ditas Dison Simbulan. Aliya po metong kareng biyasa. Ching, iyang peka biyasa. I attest to that. Sorry, Jody Bear, nakakulog-kaluguran, mother. Thank you, Mamita. Kinontra na kasi sinabi mo metong kareng peka biyasa. Bulan na sabi makiabe ako. Halika huwapin kasi feeling ko itang makiyagom kurago, makiabe kurago kareng biyasa. Ngayon pala, iyan pala yung wow, biyak ka na. Yung mother na mismo yung sinabi. Okay. Mother mo. Sige. Tita Ditas. Hello, tita. Hi, tita. Kanyaman yung tinola, ha? Makipangan kami, Jody Ganbola. Ayan. Ay, tanda ko pa pindeng teachers tamo ng Joy. Ayan. May hello po, Malbe. Kapatada Dong Soriano. Good afternoon po kaya kayo. Donnie Lim, hello, Malagong Atsia at Koya na Maya pa oras po kaya kayo. Sige, nakatamo. Sige po, mag-greet kayo pa later. Basan ko lang. Kutangan mo na yung Ate Ching. Kaya katamo agenda. Sige, buri kayo sabihin pangini. Kapil lang ko may gumpisang pag-celebrat o pagmasusan ining Tourism Week. In kasing pa mag-celebrata man pa magmasusik ang Tourism Day na metong yung international celebration. Okay. Uling nung lawan tayo, balikan tayong kasalasayan, in UN World Tourism Organization, in kayang statutes aaman wanda, may buuya yan kayong September 27, 1970. And starting 1980, may gumpisan yung 1980, 43 years ago, kanita yung may gumpisang pagmasusyan in September 27 bilang World Tourism Day. Okay. Kayong mabilog ayato. At kayong kakatamang syudad na manibat panahon ng tatang oka, we've been celebrating World Tourism Day every September of each year. Kanya mo, ang yan ni, in kakatamong selebrasyon, uling manibat kayong pandemic na, atinta ng aliwang programa kalupan na ning Tourism Stakeholders Day ang pang Tourism Star Awards itang pamamiyay puga kadang miyayaliwang tourism stakeholders tama kayong syudad
ampo pang atintamong itang amanuan tamo Regional Travel and Tourism Trade Fair king kaya katamong syudad. Pero it's actually an international celebration. At metong tamo ka rin, syudad kayong Pilipinas, mani mo na kayong masusi king importanteng okasyon na ini. Lalong-lalo na kay ni King Pampanga. Siyempre, maragulyo kasing dake yung turismo, kaya katamo king probinsya tamo, and lalo na kiniking City of San Fernando, and kaya dapat muna dinantayang aldo talaga yung pamaggali kining turismo kita katamong syudad. Magna mo din ring gawa tamong activities for this week. Pwede mo kaming dinan details muna pakit ang stakeholders event na gawan tamo. Mumunang dili kasi Jodes ing tandanan tamo ing tourism as an industry, it's mostly private sector driven. Manibatan niya ing investments na ding most of the destinations, most of the attractions, abeya yung public and private partnership, pero talaga yung pamagnegosyo kayong turismo, manibatayan kayong pribadong sektor. At makayantalang dedinan puge, not only our public sector partners, na muling sabihan dang may aliwang government agency na kaya beta mo, nuneretang private sector partners tamo, dininan talam pagkilala balang Tourism Star Awards. At ing basihan tamo ken mumunang dili metong kareng mandates na ning Department of Tourism king national level itang pamag-accredit kareng tourism related enterprises, whether primary or secondary establishments sila. At ita mo bilang suporta king programa na ning DOT, kikilalanan tala retang DOT accredited enterprises na atin tamo king syudad tamo, whether they're primary or secondary establishments. At syempre atin tamo rin kasing mga localized awards uling ila rin kasaup tamo kareng comply tamo banta monitor tayong masalesa in industriya ning turismo na kang kakatamong syudad antay mo retang timely la kang pamag-submit tourism statistics na banta pasiknangan tayo itang monitoring ang papang akit tamo nung nanong masanding nga programa inggawan tamo para kang tourism industry na ning kakatang syudad. Ang pong atin tamo rin itang Child Safe Tourism Awards para karang establishments tamo na mag-promote ken child safe tourism at atin lang protocols patungkol king pagiging family friendly at put up or mag-establish child safe policies karang may aliwang hotels, resorts, apang restaurants ken kaya katamong syudad. Later, Jody, siguro kutang tala ka nga Ate Ching, ninureta nga Madina na kining Star Awards na bibiyana ning city government. Pero buri ka pa nga po, balo atin, kung masawari yung tourism tamo, lalo na balo tamo na talaga maging sitara kayong pandemic? Masandingin ko tang mo dyan na kasi amo munang dili at syuta mo kahitang panahon nung ka rin mag-umbisa ing mag-recover tamo na ibat kayong pandemya. Pero gyang makanyan pa mo rin madakal ing mituran kaya katamo anyang panahon ng pandemya, medyo may soften ing blow na kaya katamo. Buring sabihan, during the pandemic, we were one of the first cities na mag-open kareng kaya katamong ausendang LSIs, ang po kareng mag-quarantine, ang pong isolation. So some of our hotels served as quarantine and isolation facilities during the pandemic. Nung atatandaan ng tama atin pang mandatory quarantine kanta 14 days hanggang maging 7 days hanggang sa mila konen. So nung etamo memo kulat kareng hotels ta kanita madakal la ring mituran at mila ko kabiyayan. Ding restaurants tamo sad to say madakal kanita ring memanyara we have prior the pandemic we had more than 400 restaurants in our city na ngayon i-achieve mo kay more than 300. So itang pa maka-recover kitang pre-pandemic levels pero we're getting there na. So last year kay milabasang banwa jods na ikita mo na metong yung city kareng tsaka yung top in terms of the number of tourists who visited us. Na tamo ken top 10 ken buong region. At the same time, ing metong tamong attraction ken Sky Ranch was one of the top attractions in the whole region. So, buling sabihan, maka-recover ta na at ing apag maragol tamo king panahon ng Mayorville makaluwag, lalo lang may dagdagan din kaya katamong DOT accredited establishments kaning syudad. Buling sabihan, masantingin kalidad na ning serbisyo abibiyada rin kaya katamong businesses kaning syudad San Fernando. Pangaras kayong turismo. Di ba? Kasanting balita yan kaya katamo. And siyempre naman biglaan. Dapat talaga bagya, makabawi tamo rin pa sa bahay. Yes. Ita mo nga, Teaching Retang, kaya katamo
tamong tourist attraction na ing city talaga ing burik sa Magmentin, Manyalesen, Manyamasan, makanyan. Kumusta na lang din mo itang train station tamo? Currently kaya katamang train station makasaraya because of the North Rail project. But syempre bilang kapalit na nita never kaya katamang run nga ni makabuklat ya Mondays to Sundays kaya katamang Giant Lantern Center keng Pascuhan Village at kanin tayo akit kasalasayan na kaya katamang ligligang parol ang paning San Fernando Lantern Industry. At kaakibat ka rin, abe mo naman detang may ayaliwata mong attraction sa promote within the city. So, din kaya katang pasyalan. At lalong-lalo na ngayon uling bare months na balo yun naman how excited we all are about Christmas and itamo yung kikilalanan da bilang Christmas capital. Kanya pagadyan yung syudad ding mga lagong sulu, paslagdang pasibayo, karang may aliwang lugar. In addition, karetang Christmas villages and Christmas parks na private sector-led kaniking kakatamong syudad. Pasko na, nananu ko pa. Pero sing balo ko, in San Fernando, miyayaliwang aske na ng turismo, malyarin ng i-cater. Food tourism, detang kaya katamong bisang magpasyal, ang poretang interesado ka rin kaya katamong kasalasayan. Na ano yung focus na ng City of San Fernando? Ano yung focus? Currently, yung kakatamong focus apining pamag-promote kang kakatamong cultural heritage. Kaya beya ka rin yung gastronomy tourism or yung sandang food tourism na to put it simply. Kanya yung metong proyekto na ng city government ka rin nung ikitaya itang kaya bening pamag-improve na ng kakatamong palengke. On our side, we're promoting it as a destination ng kakatamang palengke. So, baling sabihan nung munta kayong palengke, akitala rin ang pipanganan ka rin that are serving Kapampangan cuisine. And some of the stalls there, may git na lang 40 years, 50 years na atso ka rin. At itang metong pasik ng antamo. At the same time, atso yung programa tamo patungkol kayong Calesa. We're one of the few cities kayong Pilipinas na atin pa rin Calesa as part of our daily lives. Ang aldoldo tamong pamibiyebye, ang popang at in addition to that, atin tamong program na papromote tayo in Calesa as part of our Calesa tours within the Heritage District in partnership especially with Capital Town. Syempre, Jodes, kaya bela mo naman kandetang de-develop tamo na agri-farm tourism sites. Lalong-lalo na yung pandemic, yung metong lesson kaya katamo. More on the outdoors, dahil makanining klase na pasyalan. Kaya atin tamang mga partner sites nung ka rin makapagbisita, makapag-pick fruits, makaniyan. Kaya patuloy tala pa yung daragdagan detang cultural sites tamo. At syempre masaya tamo din naring Bayong Museum kaya katamang syudad. Namidagdag ka rin pasyalan aside ka rin ang existing na pasyalan tamo. Atin mo yatang free Calesa ride ngayon kay nga tourism week tamo, makananita. Kaya ba yung celebration tamo kay tourism week, lalong-lalo na it's the first time na we're very excited. Masaya-masaya kami kasi first time tamo na makipag-collab kay Mexico Tourism Office, uling ila ing metong karing bala mo, kapatad damo kayong turismo. Kenny, personally, I believe na dapat kayong mag-promote kayong tourism industry, dapat alita mo kanya-kanya nung miyabe-yabe tamo. Kasi we're just promoting Pampanga as one destination. And we're encouraging more collaborations with our fellow tourism offices. So, first time ito partner with Mexico Tourism Office para kay Regional Travel and Tourism Trade Fair na maganap king SM Pampanga, which is very strategically located kasi dengadwang balen ing kikiter na at kaya betaya ken ing syempre our new mayor in Mexico, Mayor Ruding Gonzalez, together with their tourism officer, Mike Castañeda, na ilang ka-partner tamo, at atin tamong 3-day trade and tourism fair, mag-offer tamong free Calesa rides within SM, from San Fernando side to Mexico side, para mag-visit ka rin ang exhibits tamo. At the same time, atin tamong inadyan na may aliwang mga talks, kaya baya ka rin tang cooking demo ng Imang Lilian Baromeo. At atin mo ring smartphone photography workshop on how to take good photos. Ang pamakanano talang agamit ng cellphone tamo para mag-document king culinary treasures tamo. At imituro ka rin api ni Kuya Ruston Banal. Ang papang atin tamo ring seminar or workshop tungkol king
aviation industry na in partnership with Alpha Aviation naman. At marakal ring booths na pwede yung akit, not only from Pampanga, but from all over Luzon. So may yayaliwang promo sa akit alaretang produkto daring may yaliwang bala ng pang-probinsya kay ni Central Luzon. Uling in-open tayo ining kaya katamong trade fair kareng may yaliwa tamong kapwa tourism offices from outside Pampanga. Yan. Api naman yung metong masanting ning ating event kay City of San Fernando laganas ating trade fair. Yes, so karen pong bisang manyalin take this opportunity po, supportan tala po ring activities naning Tourism Week kini po keng City of San Fernando. Bayo tamang commercial break, Ate Ching, ating kutang Kenny, iba't yakang Donnie Lim, po takilala Mace or Donnie ne. Yes. Ngayon may susulong ne po in San Fernando, anting Christmas capital of the Philippines, nanulangan po den programa ning syudad, banlalo ya pang mipasik nangan iting kabyayan pamagparol. Po tane po siguro pakibata na Ate Ching yan. Makabaka yung pakibat yan. Pota tara mag-commercial, pota ng kabalik tabo ka rin yung pakibata. Okay po, magbalik ya po ing nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung katamong programang nanu pata kaya tayo pamurin po. Siyempre, ingat sing malago. Nung at siyang malago, nanu ko kaya? Ang po yung katamong bisita, Miss Ching Pangilinan ng City Tourism and Investment Promotions Officer na ng City of San Fernando, Pampanga. Ating kang makabitin. Koyang masanting ka kano, Ay, pota dakal mabasta mo kayo. Itang makatangtang mong kay kutang, taglos mo ne. Wow, ini po. Ulitan kitang kutang ng Sir Donnie Lim na yung kaktamong kapatad. Ngayon may susulong ne po yung Pampanga, San Fernando, anting Christmas capital of the Philippines. Nanulangan po ding programa ng syudad, banlalo ya pang may pasiknangan iting kabyaya na pamagparon. I think itang in reference na sigurong Donnie itang move na to declare Pampanga sa Christmas capital of the Philippines at syempre supportan tayo kasi metong tamo ka rin memye references na like nung makanan yung kadaguling parol industry tamo kay naking San Fernando at masanting yapen yan na balita and balutan naman na ing kaya katamong syudad metong ka rin masikanan na mag-promote kay lantern industry na lalong-lalo na originally, San Fernando talaga yung kikilalanan bilang Christmas capital of the Philippines. Historically, kanya Mika Paskuhan Village tamo, it's because of the giant lantern industry. At ingligligang parol, ikakatang Giant Lantern Festival has been there for more than 100 years. So, makanitaya ka-rooted in our tradition and culture in pamagpagawang parol. Kalupa ka rin aliwang lugar, no ka rin Mika Festival because of the industry. Itamong Mika industry at tamong pamagparol because of the Kapampangan lantern tradition. Atin tamong ligligang parol, mga dalaginawang commercial lanterns. At madakal ka rin mga biyayan tamo, mga dagol na rin mga biyayan tamo, rin lantern enterprises tamo. Nung akakit yun hanggang sabihan na rin kayo, we get compared mo, kunwari for example, kay Angeles, marano lang magparol na they also have lanterns the whole year round. Yung sasabihan ko na mo, din gagawa ng parol, iba't la San Fernando. At akit tamo, datang share the like Cavite, other
other provinces, ne, even as far as General Santos, then king Mindanao, and up north, ne, then parol ken, then lantern projects mostly are done or made in San Fernando. So we have very big lantern enterprises na kaya ni King Syudad. At ing masanting ka rin lantern makers tamo, maliban katang pamangawadang giant lanterns for competition, akit mo itang gelingan dan nanti mo, may magumpisala rin ken Giant Lantern Festival, the likes of Kong Roland Kebaw, Tang Erning Kiwa, di na Arvin Eric Kiwa, di na Arnel Mark Flores, may gumpisala rin ken Giant Lantern Festival. At nga ni, itang pamagnegosyo, master dyan naman, pangaras keng parol. So, we have more than, I think, currently, we have more than 300 artisans na magobra keng pamangawang parol. Pero in city government, uling buritayang sikan lalo in industriya, pong amit tayo itang demand na ning market. Kasi minsan, ding ng lantern makers tamo, ila ng susuko, eda nalaag yung tanggapan ding orders da. So, karin lulob datan free trainings tamo pantungkol keng kunwari NC2 keng electrical services makanyan mika training tamo rin on lantern design makanyan ang paratang product development. So anti mo itang pamagumpisa keng pamangamit keng fiberglass as a material for alternative material for lanterns, ang pang handmade paper, may gumpisa lalata bilang project na ning city government kay but in-adapt dala rin kaya katamong mayayaliwang lantern makers. So ngeni ken product development atin mo ring ating ginawang fabric parol, ne? Ating ginawang next generation kapis lantern, tang LED nas daning kasentingan pang kapulido. Ang pang atin na rin ginawa kapis lantern powered by solar panels, makanyan. So, patuloy pa mo rin itang product development. At syempre, eta mo ala ko na in Giant Lantern Festival, yapin yung biggest marketing strategy tamo yan, pangaras kin promotion na ning lantern industry. Buri kaya mong dagdagan tang sinabi ng Ate Ching kasi aga nakakaitang sinabi mo kaya katamong industriya may nibatya kay festival. Kasi aga nakakuating kong interview nga lantern maker, mag-champion in 2019 yata in Santa Lucia, Byron Bondok. Sabi ko kaya, nano mo nga kakwayo nung mag-champion kayo? Kasi kumpara kitang gastos na ning parol, anong mo kalatitang akwada? Sabi na, kasi yan na po tang mag-champion ka, napantunan da ka ring magpagawang areng LG, yung mga regular establishments miyayaliwang lugar impantunan da kan makanini man lagyo pantunan no karin niya kenitang mag-champion parol makanta de kanung pantunan ninong ginawa makantado palang pantunan makanta lang sikat manalakad kay enterprise business. Byron Bonda ka batch mi and Jody in Pampanga High School. We're very proud of him, di ba? Talagang buri na yatang invading nga programa. Yung kayong may batch. Pero bala mo, anya nga ba yung mo ko sa Batandaling? Sabihin ko sana, thank you very much, candidate number 2 of Binibining Eskodan, 1990. Kaya sana, neragong may kibat. Talaga namang, talagang biyasang-biyasya. Pero buri ko ng pisabdan ngeni, itang Star Awards. O bakit siya isipan ining Star Awards sa inyo? Well, Star kasi itang uling symbol tama pinapining lantern which symbolizes the star. But we also pay homage to the excellence of our tourism enterprises in the city. At uling alalo ng enterprises, no alalo lang enterprises sa Reni, alita mo mika vibrant na tourism industry king kaya katang syudad at iya maging sustainable. Remember Jodes, ing meto nga framework tamo pangaras king tourism development has to be sustainable, meaning balance iya itang economic, ecological, ang pang cultural dimensions na ning tourism. Ali mo itang tandanan tamo, aliwa mo itang basta dakal lang dadatang nga turista o madakal ta makakuha pera pero it comes at a great moral cost or madaguling cost king environment. Ali nga makanita itang framework na ning tourism development has to be from a very sustainable perspective. At kaya betala ring private sector at miyayaliwang government agencies kin pamanyulong na ning sustainable tourism king kaya katamong syudad. Kaya makanita tayang aisip ing kaya katamong Tourism Star Awards. At we're very proud to say na we're one of the few cities king Philippines na ating makanining system of rewards and incentives for the stakeholders. Kanya sobrang makatabang puso ito when people appreciate na we're doing this for our city and it's one of the best practices among tourism offices out there. Anong makatabang puso na pinakalawin. Pero
Baka lalo yung pipilinan din, kaya kayong didinan yung galal kay Star Awards. At damong specific criteria na itang metong citation tamo apin itang karetang DOT accredited establishments. Kasi in DOT accreditation, alayo keng while ing mag-implement in local government, ing mag-accredit kasi in Department of Tourism. So kami, we really encourage our tourism businesses to comply with the standards that are set by the National Department of Tourism. So the mere fact na mag-comply ka kay DOT standards, buring sabihan, pasik na nga may itang kalidad na ni servisyong bibigyan mo. At apin din, pwede tamong i-bandera at maging mas competitive at a global at the global stage. Kasi ang inkakatamong standard for the Philippines is the DOT standard when it comes to tourism services. And then, lalawin tala rin that ang timely submission of tourism statistics, masipag labang mag-submit reports, then may ayaliwang accommodation establishments. Atin labang child safe tourism policies for the Child Safe Tourism Awards. Kadang barangays tamo, atin labang barangay tourism plan or mag-participate laba kareng tourism-related activities. Makanta kasi we want to also strengthen community-based tourism at the local level. Kanya atin tamo rin datang ausan tamong barangay tourism champions. Buri sabihin din rin kayan tabe tamo kay pamagsulo kay heritage preservation ng tourism development at the community level. Ang pang syempre, adidinan talang pagkilala retang private sector partners tamo. Kanti mo in CLTV 36 metong yang karang malwatan ng partners for more than 15 years. And I think history in the making kasi in CLTV because we were the first festival na kinover ng live ng CLTV way back in 2007. Ayan. At pamepot at itang makanitang klaseng pamiyabe with CLTV 36. So madakal na rin may aliwaming partners coming from the different sectors, public and private sector. Ikaw mag-receive. Igit kaya talitrato kaya be kay katamong kaya be ay Justin Dizon. Ang po pa Mark William Canlas na yan, milabasawan aban mo. Siyempre, pasalamat ang Maragol. Ayan. Yan, no? Bala mo kakambal kaya mo yung, bala mo ata, payat ko ken. Pero makanyan man, sing pasibayo, agkatan mo rin kaya katam talapanalbe, kareng miyayaliwa yung activities keng Tourism Week. And balo ko, September 20 na yung Star Awards tamo. Yes. Thank you, Jody, and thank you, Jenna, kayong pamikatago na ini. It's good to be back at the studio after several long years ng pandemic na. At syempre po rin, Manal Beke Katamo, dakala salamat kayong support tayo po, lalong-lalo na kayong opisina ng turismo ng Kakatamang syudad at ng buong syudad ng San Fernando na panimuna na pong Mayor Vilma Caluwag. Dakala salamat po kayong support tayo kay Kakatamang Turismo. At ganapan niya po ang Kakatang Tourism Star Awards and Stakeholders Day kayong September 20 kayong Heroes Hall. At agkatanda kayo po na Manalbe at Munta kayong Kakatamang Regional Tourism and Travel Trade Fair na maganap kayong SM Pampanga on September 25 to 27 in partnership with the Municipality of Mexico Pampanga and the Mexico Tourism Office. At ken pong September 29, mika Process and Quality Management Seminar tamo po para kareng tourism-related establishments, kareng restaurants, hotels and resorts, ang parang miyayalawang tourism-related establishments. Free la po rin ng seminar tamo, basta po mag-sign up kayo. Akitila po rin ang registration link and page me, which is City of San Fernando, Pampanga Tourism Office. At abe-abe tamo po na celebran in Kakatamang World Tourism Day 2023 na mikitamang tourism and green investments. Dakala salamat po kay kayongan. Opo, tatin na po nga kalingwanan sing dagdag miya po itang libreng photography seminar ng international renowned photographer ay Kong Roston Banal. Ito pong cooking demo na pong ating Lilian Borromeo, nuko talagang palagihan ko kumabsi kayo kaya pampamanal yan na naman yung pamanal. Ang pong ating pong libreng Kalesa Rides kaya pong SM City Pampanga Grounds September 25 to 27. Nung kayang sa akong Kalesa magkasakiting kabayo. Makanyan man sing dakaladakan salamat. Ano po na pakipaten na yung kabayo. Thank you so much, Jodes, and thank you, Jenna. At thank you also for watching kareng Kalaguran tamo kay Australia, Joyce and Jill Alfonso and family. Kay Baguio, Tita Anita Perez and family, and Dr. Susie Banglas Baldo of Layadia Ikigay. Thank you so much for watching. Kabilis na ning oras tamo, Jody Byrne, retang maninay king Kakatam question of the week.
Anang karakal may kibat kitang kutang tamo. Ama kanya, nanoy waring kaya katamang question of Ayan. the week, Pasibayo. Ayan, basan nyo na. Basan mo, Jody Bar. Mga nano mo nga sabing tunay kang Kapampangan. Rendeng may kibat, ano karakal niyan? Kaya rin talambasan din yung komento nga rin, tan lilitik, paki-explain niya, nung balo niya. Sige, kinangalawang episode. Ren po rin kaya may komento. Ayan. Sabi na pong, Shawnee. And uling Shawnee Galagyo, shout out mo yung kaluguran ming ching is Shawn Pamintuan na ning Garage Kings. Dagdag bawas ing letter H. Opya, orange. Sana po. Ano po, yung ng letter H talaga rin Kapampangan Horas. Ayan, ni Marla Bermudo sa Lunga. Manyaman kong magluto. Ay, talaga. Truly, manyaman lang magluto rin Kapampangan. Ay, nukon. Iching papaglutuan niya, takman Manyaman tamon. kong mangan. Ay, nung manyaman niya magluto, malaman naman pong mangan ng Kapampangan. Okay. O yan, ni Gia Tayag. Sabi ng Gina Tayag, kabayat ko, tunay yung bundok karayat since 1980. Proud to be Kapampangan. Wapin naman, simbolo na yung Kapampangan. Ing bundok arayat, bundok alaya. Oreta po rin mapilan pa ang mga komento. Kutang tayo, Ate Ching. Ay, wa naman. Yan naman mong makibat yung Makanaan mo yung patang-tamo. pakibatan ta, Ate Ching. Makanaan mong asabing tunek ang Kapampangan. Syempre, umumunang dili magsalita akong Kapampangan. Ayan, very good. Kasi yapi na yung metong kareng, ape ka masika na claim tamo kay pang Kapampangan tamo, kaya katamang amanong siswan. Yan. Siyempre, nung Kapampangan ka, at yung Kapampanga, o teya ka mo, mga Kapampangan. Wow, aparte kayong pamangamano, king amanong siswan, king Kapampangan, kailangan biyasa kang magkantang Kapampangan. Corrected by. Tutuita. Corrected by. O yan, oy Nina. At mo kitang Sabado, magpasyal ko kita Talagang pengatawanan mo yung biyasa. Oy Nina, magkanta pa, sabayan tayo po ni Bata ang mabiyasa, magkanta king amanong siswan. Oy Nina po yung katamong kanta for today. Lugod kang Kapampangan, halika magsisi. Tunay nga di nakalakwang maning malyari, ganong albog kumati. Manatili ang masayahin, malugod yaking ginoon. At pati kay pamilya, ay malugod, kapatid ang malugod. O lugod kang Kapampangan, malugod, pabali na masayahin. O lugod kang Kapampangan, kasanting na rin Kapampangan. Tutuwin niya lang halong biro, nakalman sa ligoso, pero kimpa maglolo. Ika mo at tala ng aliwa, o malugod laking Ginoo. At pati kay pamilya, naring malugod, kapatid ang malugod. O lugod kang Kapampangan, kaluburang malugod, kabali na masayahin. O lugod kang Kapampangan. Totoo po yan. Let's go. Hey. Kaya baya po yung kantang Lugod kang Kapampangan ng RG King official entries kita pong Kapampangan Songwriting Competition ng Holy Angel University Center for Kapampangan Bigyan do Studies. po rin video nga rin. Kaya katamo dakal pong salamat kay CKS, kay laganas, kay maragulda pong suporta kay kaya katamo programa po kay CLTV 36. Bayo tao po mayari, gambulan tayo po yung kikatamo, amanong siswan, dagdagan tala rin amano, kaya kayo pong gagamitan, yung kikatamong Kapampangan Word of the Day.
Talubang! O yan. O nga niya dimdaming salitan talubang. Pota kasing minsan, din kaya katamong kabalen. O ilan mi itong paru-paro. Po paru-paro. Kaya pong Kapampangan, talubang niya po, indam taya mo po yung paru-paro, talubang niya po. King Kapampangan. Balaan po patang dimdaming lagi na pong Jenna Lumbang. Talubang. Malamag sa. Kaya akalingwan niya nga, akalingwan niya talubang ngayon, uling sounds like, ne? Sounds like, yeah, wapin. Lumbang. So, talubang. iso pong menakit kayong butterfly. Talubang niya po, King Kapampangan. Yan. Umpisan nyo na pong gamitan nung ngeniye pa mo abalo na inga talubang api ni nga mano tamo kayong butterfly. Okay. Mayari niya po yung oras tamo, King Kiyatang programa, pero plana nga do bayo yung GLF, Jenna? Awa ka reta po mani na kayong ligligang parol, no ka rin kayo man, ketiyato ne, 89 days na mo, bayo yung Giant Lantern Festival. And kaya rin na po ng Giant Lantern Festival, yung panahon na po ng nuka rin, dakal kaya katamo yung mabsi, pamanga na naman yung king isip ko. 98 days before Christmas, 98 days bayo po yung makipangan ka resipin bale. Lagana sa MHA. Singit niya talagang singit yung pamangan. Ba? Ayalatada lugurin ka katan talabang. Danumana ka. O nano pa ta, kabalen. Abayan nyo kaya pong pasibayo bukas na Martis. Ikami nga duwang Jody. Ako po kaya kayong atsing malago dyan alumbang parungaw. At ayak po Jody Dizon Mercado. Igan po kaya kayong talasuyong. Ating pusong makabalen. O Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Luis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga.